Dobar dan, ja sam Akiko. Jedan od popularnih recepata u upotrebi daikona je dinstani daikon sa sosom od mrevenog mesa. Materijal: daikon, mreveno meso, soja sos, šećer, sol, gustin, voda, mladi luk, džinđer. Oljuštite daikon i sečite na debljine oko 1,5 cm. Stavite u šerup. Dodajte vodu tek toliko da pokrije daikon. Kada počne da vri, dodajte sol i soja sos. Kuhajte 15 minuta. Kada daikon omekša, izvadite ga iz šerupe. Ostavite sup u šerupi. U drugu posudu stavite ulje i propružite mreveno meso. Dodajte propruženo meso u sup od daikona i ostavite da provri. Promešajte gustin sa vodom. Dodajte u šerup i ostavite ga vri oko 30 sekundi. Šipajte sos od mesa preko daikona, dodajte mladi luk i džinđer. Ovo jelo ide vrlo dobro sa pirinčem. Nadam se da će vam se dopasti. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.